Maikanem Abilin. Tinapalabas, pinalutpot ni Don Simon ni Ella no apay apimanaw iti asyenda asana nagpakpakada. Insalaysay mo ti balasang ti amin na napasamak ken kuana, ken no apay asana na nagpakpakita pay. Nakapungtot ti Don gapo iti daytoy, gapo tada Anita ken Bart ti makagapo. Binalaagan na nga rod ida, at didan pakibyangan ni Ella. Taiti kanito adakas ti mapasamak ken kuana, isuda ti mapabasol. Itimat ipapan da doon niya Anita ken Bart iti asyenda, nagsasango da kada Ella. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Anya, nagturad ka talaga, Ella. Nagpuskol ti rupam, awan bay mo! Madam, huston, bayan yun ni Ella. No iti kunam kat na ikatigurak ka, Ella. Nagbidot ka. At danto alta mo. Nagalisman ti biyag mo ita. Saan kanto ang makalisi kanyak, nintun madanon ti altawa. Madam. Ulitak, senyora. Naka-record amin nga inararamid yung kanyak. Kat amok amin apalimad yung. Da kayo matlaang ti madaksan, iti kanito apatayon dak. Iso alaglagi pa nyo kumadayta. Anya. Pagayatan ni senyor ti kaaddak ditoy. Kat agtrabaho ak, gapo tamatangdananak. Kat awan ti dakas nga ramidak ditoy. Iso apang nga asiyo, senyora. Tasardengan dak kuman. Jak agaramid iti maikaniwas. Basta saan dak lakit di adangran. Kasla seryoso ti saritaan dagiti taluan. Kasla makapungtot pa'y ni mama. Apay nga ta. Anya ti pagsaratsaritaan da. Pinapanaw nakmat ni mama. Di na siguro kaya't amangag ko ti pagsaritaan da. Kasaritak tulaangan ni Manang Ella. Kalpasan ti panagsarita da. Dechay, nalpasan ti panagsasarita da. Tatimakderan da bait kan mama. Asit gakman ida. Dechay mat ni Manang Ella. Nakadumuglat ta ang nakatugaw. Mama, nalpas ka din ti saritaan nyo? Ooan, iha. Iha? Kaya't ko nga iti mansyon ti pagnaldam ita. Ha? At damot na dito ni Ella. Iso ati kayat ko. Agsublikan iti mansyon. Ooan, mama. Ngam saan pa'y nga ita? Kay kayat ko dito asyenda. Ngam, iha. Mama, di kay agdanag kanyak dito'y. Ngamin, kay kayat ko dito'y taadot aramidat. No ijay mansyon ti ayan ko, masiguranak laychay. O sige. Ella, laglagipam dagiti bilin ko kan ka. Mapanta ka din, madam? O sige, umunakan iti ayan ti kotse, Bart. Sige, madam. Rina, talaga ka di adi mo kaya ti sumurot ka na kami. Saanan, mama? Sana bale, taagawid akmat lang ang iti mansyon. Ta siyempre, kailiw kayo mat kini papa. Iso adi kay agdanag, mama. Alang nga rod, mapan kamin, iha. Nagpupukan ni Manang Ella iti silad na. Apay nga ta. Nakaul-ulimak matan. Kasla di na pa'y kayat asumbatan dagiti damdamagak kan kwa na. Mapilpilitan nga agsao kan umisam. At dan sakit di da nagkinaawatan kan ni mama. Inak man laangan ayaban ni Nana Marsing. Kidawak nagsubdipay lang ditoy. May mayat na da ditoy. Tapno adda kasarsaritak.
Kantap no dua kami amangan bingay kin ni Manang Ella. Anya tinarami jo, Anita. Apay nga da pulis, ano pa nag-investigate asidag ti masakupak adaga. Ada ka no natay alalaki, jay. Kat, apay asya kipagdamagam, anya ti amok iti dayta. Ha! Di kan aglibak. Kinasaritak nitong an. Iso, tinangibaga kanyak iti inaramid na. Wan, impapatay ko day jay alalaki. Gaputa bastos. Anya? Iti anya gapo. Bastos! Agasam, pinagsasawan na kitin. Iti anya agapo. Dandanik na padungparan, gaputa nagbuntog da itinuang na. Anya? Pasal salida iti dalan, ammo na analipit ti kalsada. Ita, di na kaya ti aglisi. Anya? Pinagsasawan nakpay. Apay, asino kuma ang mga ramid iti kasyay? Salbag ka, Anita. Agar aramid ka iti pakadadadaulak. Nasyak ti adda aramid na. Kasta unay apungtot mo. Idinto tano si Kati agaramid. Uston! Sumardeng kan. Di mo kaya tamang nagtiba ka. Ati ka! Uston ko napat! Inton maminsan. Di ka nagdardarasodos, Anita. Gaputa mga no mairamanak iti kinadarasodos mo. O, adto yan di mo manalami sa buko Diyos, Mang Rina. Kapuros launay tinyog. Imay inyag ni igni itay. Agyamanak, nana. Ni Manang Ella? Ay na, nagsapa arimwar. Nagkapi itay sa rimwar adagos. Nagagat at talaga ni Manang Ella, Nana Marsing. Awan ti makunakkan ko, ana. Wan, talaga ang nagagat. Ang muna ter aramid na at trabaho. Dayta tiga po na, akailalaan launay ni Papa. Katuhan mo't, pudno day tamam Rina. Iso titalken na dito asyenda. Nang runa iti kwarta ang mapastrit ditoy. Nana Marsing, talaga ka di nga awan pamilya ni Manang Ella? Awan mo't ti amok. Namin, idi pa'y laubing apimusay ti dadakkel na. Kat awan mo't ti amok akabagyan na ditoy. Iso di makal nga agmay-maysa. Kasta gayam. Awan ka di ti asawa na? Awan, ma'am. Awan samot ti panggap na makiasawa. Anya? Wan, taging gaita, awan mo't kaayan ayat na. Isong agtrab-trabaho para iti bagbagi na laeng. Wan natural akasta, nana. Alamam, panahon ka pa dito itay nakagluton. Amangan no mabisin ni Ella, agawid da di asigurado. Ngamin nagkapila itay bigat. Sige, Nana Marsing, tulungan kayon nga agluto. Anya ti balik na mitatad naman ni ilang inayat mo, boss. Maragsa ka na ka. Ngam, awan mo't lang ti Serbina. Gapot awan mo't lang ti magganap ko kan kwa. Kunag naman kin kay di aramay sa imon. Tapno da magana mo. Anya? Kita enak. Nalpasan ti kayat ko kani karisabong. Salbag ka. Di na kaipadpadakan ka nga awan amuna. Abay, nalaing kaya, boss. Nita. Nung nalaing ka, dinasawam ko Manila. Nung maging gaita, awan pa lang tinaramidam. Pasi ka pa, boss. Sumardan ka man. Di na kaipadpadakan ka asan ngagpampanunot. Day tala babae ti adday ti panunot mo, salbag ka. Ha? Alagit din. Mabanta ni Jay Paraiso. Inta kumustahan ti napastrak ijay. Sige, boss. Do kasta, pudno tayo nadamag ko igme. Nga adda lalaki ang napapatay. Ay, na Marsing. Isang oras nga da nag-imbestiga pulis. Ngamawan ka nung amin ti nakakita ti pasamak. Kasta ti kunan ni pulo na kabsat tayo napapatay. Ay, kasta. May saka nwa bakit ti nakakita? Di na mo ammo no asino dagiti kriminal. Asino nga taabakot?
Di damo no sinaw. Ta nagdardaras ka no pimanaw. Hindi naibaga na nga da bangkay iti kasamakan. Ay, anyan. Adda manen napapatay adi daman amon no asino ti akin gapuanan. Gunurod na. Kaya tasawon day ta. Mabaybayan manen day ta akaso. Takas iti napalpalabas at tawtawan. Andaman kastamot laangan na pagteng. Kat awan mo ti amok anasulbar. Nana. Ay, awan igmi. Talagang agturayon ti dakas kang pamutbuteng iti dayto nga ini. Tauray at dati kayat na ti agsaksi akat mabuteng matlaan. Ay, pudlo day tanana. Saan da na kayat ti may raman pa ay? Isa na say atlatan nga gulimag da. Mama, nagawid ak dito'y mansyon. Taagda magakman kada kayo may papan itinadamag ko a lalaki ang napapatay. Iti asidag iti masakupan ni Papa adaga. Anya? Adda ka di amoyo, Mama? No apay nga inaramid dati kasyay iti dayja a lalaki? Jak mo iha. Kan may sa, apay asyak ti pagdabagam. Agda nagak namin, Mama. Gaputa ang mga no. No anya, iha? Amangan no, dadakas ang mapasamak mat kada kayo. Amangan no. No anya la di tanti pampanunutam. Di kagdanag. Awan ti mapasamak kada kami at dakas. Da kami pa iti kunam. Adda paltog ko. Kanayan ko nga igam ti paltog ko. Iso ano adda agpanggap kanyak iti dakas. Paltogak. Anya? Iso adi kagdanag, iha. Ngagpapan ka ni Papam, gapot asagay sa kami iti paltog. Nalaing kami apo maltog. Mama. Iso asika, rumbang nga damot paltog mo. Tapno adda pang salaknib mo iti bakim. Saanan akasapulan, Mama? Taawan mo't atrasok iti padak a tao. Diyak kasapulan ti Armas? Anya, kasla ibagbagam moten nga datraso mi iti padami at tao. Ha? Mama, diyo ikan iti sabali akay papanan tinaibaga. Iha. Saan adakas nga dapaltog yo, Mama? Basta para lang kuma iti nasaya at amotibo. Asaan kat nga iti dakas amotibo, ti kaadda ti paltog yo. Amumon ti pumaltog, ami. Kabalamon. Wan mga ansong. Nasayat day ta. Kabalamon na salakniban ti bagim. Mga ansong. Masapul nga amin tayo. Kat ammo tayo ti pumaltog. Narigatan. Amangan no makasalaw tayo ti mangidadanes kada tayo. Nuidi. Kat awan kabalan tayo. Ita. Addan pagkari tayo. Kabalan tayo ti lumaban. Padno day ta, mga ansong. Isungag sanay kalatami. Iti kasta. Ad-adda lumaing ka pumaltog. Inakman pa iti grocery. Kumatang aki iti masapsapul mi para iti kusina. Kulpiklangan. Iti kasta, sana kun nga agsubli-subli dito yung kabisera. Tibag ko! Ay, tibag ko! Kamatid nyo! Bilis! Kamatid nyo na dyan ang tatakaw! Hintaray na tibag ko! Kasta ka di. Umay nagsukunin, Rodrigo. Awan apulos kwartak anak da. Mala, orayan nagtumayak. Awanin timot ko ang kwarta, Rodrigo. Intaray nagtatakaw tibag ko. Ala, orayan nagtumayak, Carlota. Sa dinutayan mo. Ibagam, tamapanag dita, itamot laeng. Awanin ti kwarta nga imot ko, Rodrigo. Nagdakkel pa'y agatad dayjay. Igulpik kumha iti kasapulan tayo. Mala, saan na balen? Tinapatag, jay kwarta laeng tinalada. Kat saan da ka dinangran? Rodrigo. Kan impulong mo matan iti pulis. Kat barang ipamuspusan dati pan nakatiliw dagitang agtatakaw. Wenno man nipdot.
Rodrigo. Ala, mapantan, Carlota. Pumanaw tan dito'y pulisya. Agawid tan. Mabasam ka nita ito'y apagiwarna ka nita. Awan asam ko nga agbasbasa ng rona no pagiwarnak. Ay, manuti man nito di kabesera. Ganti kadaksan. Ada pa natiliw ang aglaklako iti marijuana. Ganti madi. Teenager pa lang. Kat, anya ko ba? Dumabalin. Saan kayo maglako dito San Isidro iti marijuana? Tutalado matiso kayo iti sabsabali pa nga ili. Wano lugar. Isuwati kaya aglakon dito San Isidro. Apay, malapdak nga rod no kaya't damot ti gumatang. Siyak manen tinakitam, idinto ta di mo makita ti aramid mo. Pinalukatam ti sugalan, dagiti kabaret, kanda dumapay apagliksabam iti kwarta. Sa ita paritan na kiti pagkwarta? Gapo tapakaisag makak ter aramidam. Kat dagiti aramid mo, saan mo ka di apakaisag makan? Anya. Aminin nga amom apakaliksabam iti kwarta kat inaramid mo. Agraman pa nagpukan iti kayo kat impalubos mo? Sumardan ka. Kaslawan ang timpagak. Tirigat na ngamin ka. Naglaing ka amang dilaw iti aramid ko. Idinto ta di mo kitaon ti aramid mo no napintas matlaang wano saab. O anya, madam. Dakkel manen ti kwarta na yawat ko kada kayo. Naragsak kayo matngatan. Wan, Tiago. Dakkel tinayawat mo manan. Agyaman na kiti bingay kong entad mo, madam. Kinunakmat, basta na saya ati trabaho at dalat tabingay mo. Mayat ti kastoy at trabaho, madam. Naglaka. Ngamnas kan nga ganad ka, Tiago. Kat no bilang matiliw ka, di nakiraman. Di mo ibagbaga asyak ti boss mo. Taiti ka nito nga ibagamday ta kadag iti pulis. May salang ti mapasamak. Anya, madam. Tangdanak ti may sa kadag iti pulis amang pataykan ka. Anya? Laglagi pumday ta, Tiago. Mayat ti kastoy na trabaho. Ti agoray ti siptodak. Saan nga mo ni Madam Anita akoskosita? Iso nga adayo, adakdakkel metlaeng ti bulsak. Ngem ti itid koken kwa na. At tapapai alumabas dito yan ko. Kaslabak na nga. Agsagana ak, taitaray ko tibag na. Agdaitan, asidegan, orayak amakabatog iti ayan ko. Agdaitan, itan! Pagtagag pa dito kay! Palpagtukan na! Magnaga. Ijay presento ti pagpalawagam. Saan? Awan pasok ko! Nagawam kitin. Adapay gayang paltog mo. Kamang kakaditigang. Asino ti boss mo? Nagpudo ka. Awan, boss ko. Awan. Kamang kakadi. Ti rebelde. Ibaga nga ni Tiago ani Doña Anita ti boss na. Gagayem. Di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Rebutazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. May kanem abilin